Ia, talo falava Samoa, o a mai lau whaasau ngai le nei tū la le aso, ia po le afiafi, po le tae au, ia po le au auli, whaatalo whātu le wha, ia, o le taimi I nei I mele poni Australia, ua te loa tā se fulu, ia, ai le I amatai nā tu fo I se mea o te fia tatano ai le nei video, ia, e ngā whakoa umanga ngā post ia le live about 40 minutes ago na o sau wa e whai se video ia ai wa o sau wa o kama whai o ngā ele I familia le leila wa o whai ngō live I lungo le YouTube ai o kei loa o le e se fo le au ngā o le live e vave aku ngā e ke loe vave aku maua views tele views ma subscribe pe a I le live ai a fai e video le fo e feo lolo anga I me maua ngai video si fa pe ia ai I manga ia le live ia mo sau le fa ka ia kusana o le live nga wailunga o le live nga sa wai le fa e wailunga o le screen ia mamata mata atu lana camera ia ai filosofia ai nai po ni nai tangata fo I mai o I sia tunu feo lolo o se tala fia la I le live le ko kikia a ko le kula ai le yangi maka upu kele nga lo ke ai nga kusa o la ke le ang kala ngoa ku ya la ko nga fia fo I le live o le mea la fo I manga ai nga maua yanga ia o subscribe pa se lima ia wa le whainga kaya nga maua subscribe ai pela e fōli nga mai e wawenga maua mai subscribe I si waha inga lea nga ewa mai I o ke ilua wa e ngua pālangi ma ia se I wanga nā si uso ia Rhonda oh sorry pe a wha pe se ia ai o le si waha inga ma ia o ke le lua po fia e ngua pālangi ma ia o lona lelei ma wainga I ngā subscribe se li mai I le ngei po e kas ia e maanga ia ai le umi se video le lau kango e koe whaasoa atu ai ia si vainga rea ngau ka ue le live o lau fesili do you have for those who are watching these videos my question is do you have in-laws? So I'm not talking about the father-in-law and the mother-in-law. So this is more of sister-in-laws and brother-in-laws, especially sister-in-laws, because experiencing ale melia, o le vale I le tuafafine ya male in-law po o le tuafafine o lo tualua ia po o le tualua o lo tuangani is that make sense ia na ai o le innoa la le o te fiatala noa ai o le innoa fo I lea o le tualua o lo tuangani kasi ni maka upu fo I e maanga ia fo I ai fai e singa wha asoa fo I lele inga ia maua ai se malama anga ia ma se fofo ma se fofo awa ese ma wa we ia o sister in law ia wai o tuangane ia o ka ko malava o ka fo ka ko o sister in law awa ai me se apa pia o ia so se tua fine o lo to olua o lo na o lana va ai te oi o le sister in law le sister in law la lenga ia po o le tuangane o lo to olua e ta o fu I oi o lo sister in law
o si mata upu ngā lea o ngā e si vaenga fo le oke i lo umafau i lo uma situation e makua i stupid oka ia o fa apia sesi ia ai fo ni mea le nga le kau sia mai e le fa ia i oi e sa oi ai manga ia fo ia le kala ngoa ai fo lili inga ia fa pupula ai fo i a kako e le vaenga fo ia ole kuwa ia le inoa ole sister inoa tu so wata ole anga I nana I sister inoa ai ole ngalo e sister inoa uma o kako uma o sister inoa pe fe ole upu fo ile ka ke fa ia ole ngofukange ole fa ia va ia o kako uma lava ngofukange e tato nele o fa tato lua e ka uma kako o ngofukange e ka uma fo ia kako kai ko lua o fa ia va ia ke wa se fu ai se ku ia le mea le ke fa so ai ia ale la kana mo sa wa ia ile mea le ai tupu a tono e awa uina mai ai ia nisi fo ia inga po nisi fo in loas ia manatua ele ai sesi e loa le situation o mea uma na o ita o lo tatu alua ia maka malata whanau maka ngaka e laka ia ia peila o le tua whawhine ma le tua ngane ia mamatua o le sifo ila e se ngā mea wai e in loa se no fatas ai e isi in loa se le ngo fakas ia ole mea upia kalangoan whapea tusala e awa o mai ai fo I seisi ia a kongo fo I o le afesilinia ai fo I e seisi ia seisi ia pe fesilinia mai e oelea e mata mai ia ma whaawasenga e lai oto po o le a tonu lava le sau because ele me watupu ai o te feel for lele I'm part of the problem that's how I feel but ele ka kaunga kupu ele ka kaunga mafau pe ngasisi o aulea o se problem because o lo ke fa pe I'm doing I'm doing the right thing and it's the best thing le mo e o lo afia o le ai o lo wa ma fa ile melingi it's so stupid kusa o ana leila ia o tele it's not because it happened it's happened all over the world leila se mia e ka fa ke fu le kala mo nginya o ana leila ile taya na longo ina mai ia awe ia mo o unha vili ai o vili aku ele o se sta in no ai le la fale ma lonto lua o lonto lua o le tuangane la o le tuangane wa ia ai fa pia mai o le wai o ilona aina ia ai ta o mai le mafua o le vaenga la le ngale o ke fa pia ai o ka le stupid ia ona o mai ai le tau sanga le wati kusor kau sanga le ngakia ngā makai a ula foa me o kupi ua le la foa i lo o brother ai la foa nga i lo sister inua o ke trustinga lo sister inua ia o ke loa la o le vaenga le ngā
o le ua mafua ai le mea le ua kupu. Ua le fia ai ia lo utuangani. Ia, ma kele ai le mawha makalanga e alu. Ua a fia ai ia langona o se stainoa ia. Ma ko ua loa ia le la a inga ai walu i se loa. Ia, walu i se ia. Koyo ko ai makameki ia wa oka meki e ngofo i a ingo o la ko kai kolua. Ia, e pei o se maka upunga a, o le ala sau, o le asau o e whaasoa mai i le ngā maka upu. Awa, e iei mafua anga wala ingo o whaiar whiwhili ngā. E le mafua anga. E sili aku lo trusting o lo usista inoa. Ngai lo utuangani. Ia. Ai, o wala ngo wha ape haku e stupid. E makua e stupid. Nga o wha ape ha. E le a wha inga ia. E le a wha inga ia. Awa, e kakaunga wha ape ange longa loko. Ia, mane wha alongo fo ia anisi fo i po olo a inga poto ia po le nu. Ia, ngo wha ape e kaunga fia ile fia ile vainga fo ilea o lea o ke amanga ia ina ia lona to alua ia malese me e ana ngo trusting no se stainoa o lawo va ai wa le fai mo wa lu samo o la ke va ai ile se e ke lo lele ya pe a fai kana ngoanga e ke fa alongo le mafaufaunga mai i ma le mafaufaunga mai i o le kele o mapukana ngoanga o ke fa se inga lava mafaufaunga o lo utuangani ai o ke fia ile saunga o le fa makalanga mai i lo sista inoa e o fo ilai fa nga ino kupe e peye ngimo peye kongi ile vai pe a ave i lo utuangani ia kupe ai posi le mo va pena o ai la le vale ia nga wo tu lo la va malinga na fa nga o la nga wo vale e la fo ye kupe nga va kule le a lo fa nga ma ele unia pe kasi lu aso ai ko fai mai fo ile kupe ai a velo sista ino ele nga ka o ke kilo i ne ala fa a ye kupe ai o ke kalikong o lai fai ai fa akau o mea ai ma mea fa penga ai la walu ngai loa wale ko eva kua ye se kupe o le ai kala kupe ala o sista ino a o le me ko fai ko ai o lai va ai i mea e fa ona ye e lo sista ino ia kupe ai ele fia e manga au e la fo kule kupe e alu e kala ku yonga lima kasi le aso mo kupe ia wa le fa fika ule lenga e ingu pia e ula ia e fai pongesi se vai o lo sista inoa o lo keloa a pinko e kasi ale pinko ia e alu ai nga le pinko ale au loku ia wa le pinko e kakaunga wa kusapele ale pinko e kokongi ale le kupi ke pole o fai nga o me ale ile me o le pinko le ale kalisia se me fa penga fa mela e ala nga alu ai awa e kusapele alu e kokongi ale kupi ai alu la ia e maua mai ese maua mai ese nga mea ia e o ngai e sikuele nga aile se ka fo ile alu ni pinko pe yo le kele o ele o ke vai e pinko mai ale aso ngafua e kingi le aso konga ia ele so fe a wa ile unia o kupela e wa ale o ke kala mo ako ile se nga malo usista inoa e ala ngo trusting mo wa lo fa ia ke alo fa ia o ke alo fa ia ia o fa ngo ia la nga de la o fa apia
o le lo la po le ale mea a fai a wale mea sa wa le ala ua alu la usista in lo ai i lo na ainga o lo na winga e whainga ka ia anga o koe la fo e se kupi o nga o le ua le koe ngofo ma lo brother i le la ainga ai ele ma fai fo ngo la fo ni kupe lo ko ani la ngai ava ko alu fa alu valea ia e pe ona ma fo anga nga ma fo anga nga o kale lore me a fai pa e kasi ane me wo mau kingoa o kele ko la fo e se kupe la nga la wo lo le le me o lo le ale me alu aku kupe nga alu ia oi o aki nga inga i fo ia ka nga kai ngi ye ola ngi ya ko mu e kupe ame uma e fai nga luenga le kupe ia ke lo paule se ku fo nga le pe nga ngo fa so ko ia o si story la ti ya nga fai lungo le live ai e fai ko ale live e pe ele o on fo le la nga la ke le ki lo ku ka wa pi o ka e more understanding i situation fa apia ia o le e ka waku le la fo le kupelo brother au ki lo ko le fai me si ko mi why can't he go to work ia ka e ku sa pe fai nga winga e manga uni ale tupi ia e pe o le va nga o le si va nga e fia o ke fia fa so ya o le pela miele ka le ke vai ko pisa e o esu ia si vai nga le ko ngo ya fia i male ya li pale mia ke loa o lo mangaku o esu ko ke vai o le makua i lili male fei ka o le vai nga le o le siku i pe a su ngi vai mau ki ngoa you deserve it e makua i pe faile vai e mo i lava okay lo le anga o le afionga le i pale mia okay understand okay mala malama malonga nganga ai vai faile mea kongu faile mea sao o le mea sao e ka kaunga compensate uma o ko kaunga mawen ko compensation i le mea lea o le you went through a lot mentally e afi ai fo ile physically e afi ai fo i male kingo wa e manko o le mele o le stress male anxieties depression all that e afi ai le kingo le kangaka ai ma fo la le umi le anga sa wan e kele mea wa afia e afia le va o e mai skanga e afia because you're going through emotional roller coaster so e maua ya o le impatient e ke ika so se kaimi e a fa inga i le relationship o ko and the people around you your parents, your children, your wives, your husbands. Yaula e kakau o ngā maua compensation. Even the Prime Minister, please. E kakau anga o le pikolai o e kupo el melea. I'll tell you. E le fesilingia. Pa ya waya. O se mea wakala fianga i ma wakau ma o ke iloa. E sa moa akua e lango inga ma support e ka ke kilo le afianga emotional mentally physically financially mea uma kele le afianga i le mea lenga whaingi so ia uma la advice e ka mawhai e ka akia e se mea fwoi o te alofa le se ngai kele ka kukupe e mawhai lava ele
ele kako minis ka kupe ma langa o fai ngaluinga ia nga pache ai mane nga vai nga anga ke lo nga ia vai nga kupe nga ku ese mo mia fo ia fa pia mio mi fo ia pengi fa la fa forse ia e mo ia la o se fa la fa forse il media is a different pa o ke lo e mawhai ngā awe e se maisi ngā wā, se wāe ngā kupe mai ngā. Ia po o lā lawai, e mawhai, o lā lawai, e makua i mawhai, e le mingis gāma sio. Ai, o lo mawhau whau. I le awhionga le ali i pale mia, ia manai uso, o i o tuangane, ia masi tamai taile, ia lise masi vatu. O e su, e makua i kala whea ngai e tatau o na whaile waenga nā. Ia pewo mawhau loko e whapia, kasi le ngā waenga, e makua i longa i anga o nifo le au kingi. Ai, e awan mawhau fo ia whapia o le alofa i le atu no o mamia whapena. E kaka mangkua foi oka ke le vai ngā kupe ngā alu foi i le koko nginga o lo ia ma keisi ia si e le o se mea whai ngofi awa foi ma whapea o le anga whesoso angi aku ia le atu nuu i raffles ia o mangi donations no o le service o le fōa i le ngā ale atu nuu e fisosoangi ai awa sa lango ia i luma o le lango ma le nau ia manguia ma ia fisosoangi aki o lo la ngā mawhau ia i le vaenga le ngā e kakau maungo mea ia le simea o le vai aso ni ngā kia. Ngā mākaraka hango ai la ma se tina, ia. O se tina pālangi, Ia, ngā whapea mai langa. O le uke kau mawhau po se po le ika lia, ia po le ali nationality. Ai, o ke le umauki ngō po le ali nationality. Ai, ngā mākaraka langoa la ma se tina lia. O ngā ia au mai ai le o le whaafika hauli fo i kongolonga ainga. I le mea la le o whanau. Ua mākukua o lo o whainga luinga. Ai whai mai, e ngā o le e ngongofo ai ia e ko alua kamaki. E ngongofo ia. Ai e fōlinga mai. E le whesoso angi fo ia kamaki i le laku ki ngai. Mea la ia kau kupe, financial. Me fo ia po te po le alawa le kua ngā avaku e le kupe sosoangi i meo expenses ma. Mea ai, o le, ia mea whapenga. Ia, e whamela si ki ngā waile whainga ruinga o lai pengifiki. Ai, ia, ke le ropo le a se ko wainga o kalangoa ia si ki ngā whakuwai. E ka wanga contribute ia kamaki. I le koko nginga o kou pili. E ka kau a kokongi loa. Ia ko waku pe fia le vai ngā kupe o le mea ngā e kalangoa ia o kamaki fo. Ia 28 lesi ai 32 ea lesi. Ia e ka kaunga fisosoangi laki ngā. I le koko nginga o pili. Ia, ai whai mai langa ia kala. She doesn't think e ka kaunga ask langa whaanga ui ko i ki au whai ako. Ala e lale mea ke ko mungo mai e pia. Wa o le mea saawa. E ka kaunga fisosoangi ka ko whaanga. E kokongi loa. Ia, e fuafua. A whapia o lo wainga e tatununga le sfuru wai. Ia,
e kokongi loa ia le kamaikiki mua sefuluai ia board loa e whapena le whainga o la ufana e mua sefuluai e whamanga kua sefuluai ai le se si o iloa po kokongi sefuluai awa e whamanga ku o le awa onga e maua lo le ngaluenga sefuluai mua pe a maua lo kongi ia board loa e sen mai ia ma ua mastoeina e whai ia le ma whaasoasoa i le tutongi na o pili ia ko a fiku whai ngaluenga uma kongi board mua kongi ia mantua la o le sefuluai ia inga le whaamangakua ai le o iloa maua po o kokongi se sefuluai because o le meanga i le vāuia ma le atua ma luna whaamaoni e kokongi sefuluai ia i le ai fo i se ma ngaluenga fo i lea whaapia e make au e su e pe siaki pe fesisi wa kongi lau sefuluai was kongi lau sefuluai ia yes sometimes wa kongi lau sefuluai ia wa kongi lau sefuluai ia pa wanga le mi fai ia ai o le whaikalia e fili ia le free agency nai pa o hafo inga free agency wa understand lua ma o le sefuluai e ka ua ia pa wanga si ba inga e ave male atua whaakingo ai mea kau ia tau ia so ani i tempo so chapel so falea onga kili o mea kau ia o so ani fo ia kungu o kupo ai natural disaster ma mea whapenga ia o atunu olo ia e fia ai ia o kele maumi alu ia sfurua ia o le kako ngaluinga lale ngā mo e olo ia nā tatonga mau alua le kokongi ia se furua i lo le mea e kaunga mawhau mua ia alu lo le board i o i le account le ai o manga whaavasenga e alu i ei pōra kamaiki inga ia fisosoangi i le kongi ngau pili ia a whaapea e ke kongi ka i maasinga ia e maasinga maaru le board a whaapea i rua vai yaso maaru le board i whaapea ngā ia e kukusa malapa se i vanga ngala wai i le mea fo i le ai whai ngaruenga lawa whai ngaruenga full time i le amakua a lai e part time le au lai ki mau le a onga mwhai ngaruenga ia e fua fo i la i ai le la ua la komi kongi e wai ise umako kongi ia e kama whai ala ma ua ia whaapaling ia awange i fua le kokongi a kahaka i langa kupela e mo I mean the board ia ai se ngai kai mi fo i ka kingo fo se maseka se mai asinga i se mai lai mea boda ia e pe o se fo i lai si tina ia la wa fo i fainga fo i lo wa inga ma la fana ia ai ka ke fa alungo ko le kala ngoma ele kali ko ngoi fa mai oh no that's not fair that's too much that's fa ko ki ke fa ko ala le me ki sa we fa makala mai fu lo mai ko mo mai i lo fa nga ule i le fiso soan ia o le aso la ngonga e ka kaunga fiso soan ka ko fa nga i ka ko na ko nginga la ko ile ko nginga ka ko pili pe a fai o le a ngofo i ai a fa pe ai le ngofo i ile la se me ai e ala i fuanga na kokongi le pot se va ngai me fu i fai ro ka fa la vela fai ro fa la vela sa mo manga o mi ai le so soanga ka meti ia
fiso ka I umaloa ia o mai ia faile kalangoanga ia ku mai le kupi e tase mera po fiala ke mo foi o ele o se po mianga o le contribute o mai fala vela ai afa apia o se fala vela fo ile mama fa kele e mafai anga fai e ka kubia ma tua ia o le fai ngai ka mai ko ai pe ngai ka mai wa la fo e kele la ko fuanga kele a fai o le vaenga le o fai pui po fai fa na ia la wa race ia ka mai ki ia ko kongi fo ila pili o mo kesi ia o ngu fo po rent ia ai o le vaenga le ai e 5 o le fainga ia me fo langa le ko akele ia wa o le vaenga lo fai po fai ainga le ia mal vaenga le 5 ia kusa pele fo ini ile fale le fo makua e kupulo fale vela ia mo an mala au I o le kaninga le king 5 nga ia ai o si vaenga le fai ainga ia e ku wa ia e donate mai ape fian me e mafai ia e pe o kakala ngoa ko wa o le happen I ko kongo ka ko aina e ia fo langa I makua e le o makingoa le po le ale fainga e fai ai o le mea le ke lo ia via maka mai ile uru makua o ngā sawa ia le o whaingofi ilo le misi le uru makua ai ke ilo ko maka ilis ia ngai whaalongolo le foi ai le ko nginga se ia le ko fai ko mbea ai maka le uru makua ku ia maka mai fa penga e o mai le se vaenga le wa kauli fa ia e nga fa inga luenga ke of sini mai e fia la lo board wa fo ile lo ale ko ni po atu ia lunga ia ese mata to ainga o isi ainga o le o ke lo o lo ke mo ni mau winga ia e ave mai ma kua ia kupe anga I ka maiki nga ko nya ia e ave mai I ma kua ia e le fa pe nga la fa no o si o mato ainga ia e pu le la mato ai I le fa nga e fia la ua ia ua masani ai fo ia tamaiti ia ele se ele ai fo ia nga ele se sa o le se o lona winga fai o lai work ia ten alu ai pe ile nga ia ai o le mea la awa o le ai ele o au mai a umanga e nga le alu ale board wa umalanga ku ia ma conditions o e fai nga luenga ma o au tupe I mea ua tatoe ia te oe ia e poto e budget ia o atu I le taimi ua mau ai se tasi te lua whaai poipo ia awane e toe fai mai ia ma ua I se tupe ia o le mea sa awalinga ia poko whaasua ia I loa ia I le kaimi e happen ai ia se mea whapenga ia e o I meo o lufuru tasi ia ia I le mafi sosoani ai wakele ai whaakupe ar ka mai kiki ale kele o anga mea e fia whai pole ar kua ngā whainga e whai ai ia e mawhainga awaku I se mafi sosoani I se mea ua mama whaia whape ngā fo I whai poi ponga e ngā le kuua kua ia I o mafi sosoani ia ai whaakupe ai ia malanga boyfriend po langa girlfriend ia le vaenga tele o le whaipoiponga ia o le kāua fo I lale ngā o le hando e kameki ia kalangoa la ufanga o le la koukupe e ilo ai poko e whaasoa pele ai
Ia ale ai loa. Ia wako e si ilo i lunga le pōn. Ia unga a mai loa leo le si vaenga i wha ngai kong. Ai maa ki o ese le si vaenga. A wala kai mi a wa. Po o manga awe. Po le ase me po se whai pui punga. Ia ala waku ele vaenga lea le. Lea sa kiu maku ese mo lako. Ia aile i happen ke le ana ngā mea. O ke le a o le sa wale po sa o ia so ai. Ia o te iloa o le happen. Le leifo ilai ngai makua ia kalavo. O la ea o ngaka me ki ele i whainga luinga sis. Ia a maka ngā o ngā nai ele atali ipo le awhawhine o le tupe. Po o la ea o ngā mwhainga luinga. O le kaimi lava le ngā a makai o ngā take responsibility. I singa ka mai vai ngā kūpea. Ia a mangkua fo. A wha apea o le lalo le under 18. We should handle their money. Ia. E kawanga handle ka ko lako kupi. E ofo ila ile ia ka meki ia si vai ngole o le maa ua fo i whahanga we e lua se fulu alu fukas. O lai manga ngā wa e kewe maa ua na tautupi. O le mea la fo ile e alu ilonga ingoa a e kewe mai ia ke au le kaat ia. Mea whapenga. Ia, o ni vai ka. Wale o ko yengi ka tu ka ko fio. Ia, o la ia, ale ua ko wai ko kongo le wallet fo ile kongo ke phone. Ia, ngei la ngia kumu. Ai, o ke le o mai loa ia sa mo pe ia ele i whapenga sa mo. Ia, o le o ke loa. O se wha asoa le ngā. Mo le ngei po. A tonu lava. O ia i lava sina mea au ngā lava o maua mai ai. I ngā maka upo ua loke aku mea fiafi. Ai, whawhita i tele lava mai moa mai. Vai, e whai a kuale video ai lai whai mai maka. Waka kaunga alu e mo i ingima mo i loa. Ia, alofa atu. Manu ia tele lava le nei a fiafi. Samoa. Alofa atu lea wha mo o tō malava. Ia, whai se miti mali ma ia manu ia tele le neiva yaso i whi au mati ute o ngā luenga o le awhiangai ma o tō uma tō wha soifua.